abaphila bathuphuka abafole. Bana beso dumelang ya dumedisang kwa lona wa ka mehla ke makatollo wa topo tse tshweuseletsa mangope, makatollo wa kgoro dikatue, makatollo o kgatha tsela mo e leng siko teng o tlosa lefifi bathong o ba apesa ka kganya thutlu. Makatollo o kene ka hare ho batho, makatollo ke nyaka ngaka tse ding. Bana beso ke a dumedisa borwa le boya botjhabela bophirima kgutlo tse nne tsa lefatshe ke a dumedisa hole le haufi mo le lutung le mametse le le teng. Dinomoro ke 068 213 4374. Makatollo o tholahala Vale ka Johannesburg Vrenaging ke Vale ka Vale ho na le tulo ba reng ke zone 6 extension 2 plus station sa terene sa residencia. Ha o fika mono na le sekolo ba re ke Tshepo Themba Secondary School, ho na le di office tsa masepala, ho na le police station ya Kgale. Hona mono ke a tholahala bana beso ka mehla le matsatsi. Wa buka o batla o kopana le makatolle ngwaneso, wa buka ka WhatsApp-ong ka mono, wa buka wa phona ga buisana re lokisa dintho. Bana beso ba ratehile moreneng ke dumedisitse bana beso kgutlo tse nne tsa lefatshe borwa le boya botjhabela bophirima ke a dumedisa. Ho na le taba e ke batlang re tlo shebisana ka yona hanyane yeo makatolle a itshwereng mona lapeng bana beso, yeo makatolle a itshwereng mona ho motho a e batlang e teng ntho enana e ya phela. Ha re joki ha re bapale, re sebedisa moriana hore batho ba tsebe ho phela, batho ba tsebe ho sireletseha, batho ba kgone ho ba hantle bophelong. Bana beso re phela lefatsheng le kgopo, lefatsheng le sotho, re phela lefatsheng le senang tshwarelo bana beso. Jwale ho bohlokwa ha re dula re ikatile ebile re tseba le batho beo re phelang le bona ke ba mofuta o jwang, cause wena wa kenella hohle monana wa bitswa ka mona ko wena o ile o bitswa ka mona ko wena o ile ka nako engwe ko re batho ba ya o tshepa kapo ba ya o rata, ha di wa sebediswa fela o bitswa ke di enemy tsa hao. So makatollo o kgethile o dula fatshe a kopanya taba ke ena monana for lebakeng la lona. Ntho ena e ke tlo bua ka yona ngwaneso e tlo hlokwa ke ngaka moprofeta wa e hloka ntho ena, ngaka moprofeta wa e hloka ntho e ke buang ka yona, moruti wa e hloka ntho ena makatollo a tlo buang ka yona. Motho ya ranwang kgwebo business person o ya e hloka ntho ena makatollo a buang ka yona. A normal person o ya e hloka ntho e ke buang ka yona. Ha o monna phoka wa nna wa re ntho ena ha o kene tabeng keng bana beso. Phoka itse ha sheba ka mogodi ngaka se bile di qabantsha bo makhelwane ka teng. Ke utlwa batho ba bua ba re hai dingaka ha di fitla ha o fitla o tsona kaofela ba tlo o jwetsa hore hey makhelwane this makhelwane that makhelwane this. Phoka nka qeto hore a o etsetse seipone sepidi seo wena o tlatlang o itlhatlhoba ka sona. Sepidi sa teng e bile sena le alamo e tlatlang e lla ho wena ditsebeng, e tlatlang e lla ho wena ditsebeng alarm ya teng. Then wa tseba hore alarm e ha e lla o lata sepidi sa hao wa shebella sepidi sa hao seno o tlo hlahisa motho ye mong le ye mong a o etsang hampe o tlo hlahella bana beso. Phoka re ke netabeng hantle bana beso. Seipone senana e re hle ke etse betle seipone senana ha o tshwere tjhelete e kana ka 15,000 ke tlo o etsetsa sona, ke tlo o etsetsa ha ke no nka baza ha ke jigajigi, ke tlo o etsetsa seipone senana ke o etsetsa. Ha o tshwere tjhelete kana ka 15,000 o Phoka ke hlahloba batho ke batla seipone senana. Phoka mesebetsi e ke e sebetsang e kotsi, ke batla ho dula ke traceitse bophelo baka, ke batla seipone senana ke tlo o etsetsa o etshwere 15,000 ha re no sokodisana le hanyane nna le wena. Jwale seipone senana se sebetsa ka tsela e so, ha se seipone se tlwaelehileng se nowang sa moriana, ha se sona bana beso.
seno ke mira sepidi straight mira. Ha o tla ho nna o tshwere seipone seno kapo ke tla o tshwarela sona o tla njwetsa o batla lesela le lesweu ke tla o jwetsa ho batla hore seipone sena na se dule ho wena re nke nako ya 3 days ntse re le kaofela re sebetsana le seipone sena na re se lokisa re se pheya re se beya mo re tlamehang ho se beya teng for matsatsi ano ebe hera o phatsa mona re tlo o phatsa ngwaneso ga o phatsa mona re o phatsa ka thoko ho ditsebe mona jwale mophatso ono wa rona hona le dintho tse ngata mona re bui ka disezo re buile ka disezo bana beso re buile ka balwetse ane seipone sena na ha re se etsetsa alarm ya teng cause nako nngwe ha o no kgothalla ho ya ho sona ho sena sign e o tlelang hore o fihle ho sona jwale ga o phatsa mona re tlo phatsa ngwaneso ka seipone sena na re tlo phatsa ka seipone sena na hona le nonyana eo thweng ke segwebele ke a e sebedisa mono ke sebedise le tsuonyana e silweng ke mma yona e tsamaya e ntsella ebe ke kopanya ntho tsa ka hem ke kopanya ntho tsa ka mono ke di kopanye ko kenye sona mona ditsebeng seipone sena ha ona le ntho e mpe e tlo tlang o etsahalla e tlo lla tsuonyana enana ka pononyana ena ya segwebele di tlo lla ho wena ditsebeng monana ha di qeta ho lla ebe mantsibuyana o batla room ya hao e lefifi o batla room ke se kene into details haholo ka taba seipone sena bana beso sena le mehlolonyana ya teng e tibileng but o ska mpotsa ka sona seipone se e lore ha o tlo senka o ska mpotsa ka sona ha sena ntho tse mpe but sena le dintho tse deep tse le hore ke se kgone ho di hlalosa mona for in terms of dingaka tse ratang ho iphetola batho ba bang 068 213 4374 residencia zone 6 extension 2 plus station sa terene ha o qala o shebella ska le bala o subscriber ho ka o teng ka mehla le matsatsi o tla dula ntse le teng ka mehla le matsatsi bana beso so ha sena dintho tse mpe but ha o se batla mfounele for o batla seipidi seno then ha o patala ka potla o tshwere tšhelete re tla bua ka sona hore se operator jwang but ha ona ntho e mpe ha ona di sacrifice mo ke batla ke tlo bua ka ntho ya di sacrifice video e latelang blood sacrifice batho se ba tshaba haholo ba thetsitswe mona di YouTube ba thetsitswe di Facebook ba ya thetswa batho ba thetswa ke dingaka so ke batla tlo bua ka yona so bana beso seipone sena na ha o so se tshwere se dula se thathetso ka lesela le lesweng o se thatela mono ha o qeta o ithatela ka sona mono ha o tlo se sebedisa o kgantsha dikerese tse ntsho ha o qeta o kgantsha kerese tse ntsho o batla room e lefifi o a se bula a ke ga la metla be se illile o a se bula ha o qeta o se bula o sheba ona mono ntho e nngwe le nngwe e tlo etsahala e tlo hlahella ntho engwe le ngwe e batlang ho e bona ya bophelo ba hao galo ka banya ke dingaka galo go dingaka di fitlelle mo wena o batlang ho fitlelle teng so alarm ena ke etsang le seipone sena ke ntho tse pedi tse fapaneng ha o batla seipone o phoka nna ke se batlele nna personally ke se batlela go tlo hlahloba batho ka sona yes re ka nna ga behella alarm ka thoko tlo le 10,000 ke tlo etsitsa re behella alarm ka thoko ke tlo etsitsa ha re kwana le kwana ke sa o hlahloba but ha se le sa o hlahloba hona le dintho tse ding hape tse re tlamehang re dule fatshe go jwetswa sena ke sa o hlahloba se ka nna sa sebetsa every day so se tlo tlameha o se etse so se dule sena le matla o se etse so o se etse le so ha o batla alarm le yona fela hore phoka nna ke hloka alarm moriana o go bitsa alarm cause wa o notify hore ho tla se jiso wena hona le batho ba tlang ka dithunya hona le ntho e mpe tlo hlahela hona le boloi bo teng ka rojarete e yalla o tsebe ha ntho ena e tlo lla fela hona le ntho e mpe
e etsahalang bophelong ba hao. So di pedi ntho tsena bana beso la di etsa. Seipone sena ha se sane se nowang sane le tlo nyekelwa ke pelo le hlatse le etse dintho tse kang tseno, ha se sona seno. Mona ko fa a mirror strictly from mafatsheng ha ntse ke tsamaya, from mafatsheng ha ntse ke tsamaya. Bana beso ke a leboha tshehetso ya lona ka mehla le matsatsi ba ntse ba shebella. Kopa le share ba qalang ho shebella ditaba tsenana tse monate. Ke tla nne ke kene ke nyamelle ha nakonyana fela, ke sa le busy ka nthonyana tse ngata, mara ha ona mo ke yang teng ke na le lona. Le tlo nthola residency ya 068 213 4374 ke teng mono. Batho ba around Sebokeng ke a tseba ba teng ba nshebellang, zone 11, zone 12, zone 13, zone 14, zone 16, zone 17 Polokong. Then Mphoka sentse a le teng hona mono Thabo Mall fela mono Plagate o tla nthola mono, o tla thola bashemane mono ba sebetsang. Ha o batla nna